safari ya kiroho na maisha kwa ujumla, kuna mambo matatu muhimu. Cha kwanza, kuanza na Mungu. Namba mbili, kusubiria kwa uvumilivu. Namba tatu, kumaliza na Mungu. Wengi wanaanzaga na Mungu, lakini hapo katikati tunashinda kungoja, afu mwisho siku hawamalizi vizuri. Kuanza na Mungu ni kuanza vizuri. Kuanza na Mungu maana ni kumshirikisha Mungu mwanzoni, yaani kupata mwongozo wake mwanzoni. Sikiliza, chochote ambacho unaanza kwa kumuuliza Mungu huwezi kumaliza ukiwa umekosea. Wengi wamedhani kumshirikisha Mungu ni kuchelewa kwenye mambo. Kumshirikisha Mungu sio kuchelewa. Kumshirikisha Mungu ni kuwahi bila kujua. Subirie Mungu na uwe na uvumilivu kwake. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Usikubali kuyawahi mambo kabla ya wakati. Mara zote nenda na wakati wa Mungu. Hakikisha kwamba unamaliza na Mungu kila jambo unalofanya. Unaanza na Mungu, unamngojea Mungu, na then unamaliza na Mungu, kama Ayubu aliyesubiri kwa uvumilivu na akabarikiwa mara mbili yake. Kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 10, basi Bwana akabariki mwisho wa Ayubu kuliko mwanzo wake. So mwisho ni mwisho wa baraka. Anasema Bwana akampatia Ayubu mara mbili ya yale aliyoyapoteza.